In die nuus vanaand, die minister van Polisie sê papierwerk by polisiekantore is binnekort iets van die verlede. Inwoners langs die Vaalrivier sê hulle kyk eers die kat uit die boom voor hulle ontruim, nadat nog 'n sluis in die Vaaldam oopgemaak is. En Banyana Banyana is steeds op die wenpad teen Malawi. Goeienaand en welkom. Die SAIK het om verskoning gevra nadat die Afrikaanse TV-nuusbulletin nie die afgelope Saterdag en Sondag uitgesaai is nie. Die groepbestuurshoof Nomsa Chabedi sê dit was 'n skeduleringsfout. Die openbare uitsaaier sê die saak word in 'n ernstige lig beskou en ondersoek. Die SAIK sê daar is geen planne om weg te doen met die Afrikaanse nuus nie. Die bulletin sal soos geskeduleerd voortgaan. What transpired was actually a scheduling error. The news team was on standby to actually go live with the bulletin. However, just before they went live, they realized when they were looking for the ad breaks that they were not on the schedule. And this is due to a miscommunication that took place internally regarding the scheduling of the Afrikaans bulletin itself. So it is not because the SABC was in any way deprioritizing Afrikaans. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens gaan binnekort polisiedossiere digitaliseer. Die minister van Polisie, Senzo Mkhunu, het die aankondiging gemaak by die eerste polisieberaad in Ekurhuleni, Gauteng. President Cyril Ramaphosa het die belangrikheid van tegnologie uitgelig in misdaadbestryding. Verskeie rolspelers het moontlike oplossings voorgestel om misdaad te voorkom. Dit sal binnekort nie meer nodig wees om 'n fisiese dossier by 'n polisiekantoor te open nie. Die SAPD beplan om dossiere te digitaliseer, forensiese laboratoriums te vergroot en e-laboratoriums te open. We've set up a team between SAPS and business partners, which we sealed and signed for yesterday, which means that on paper, they are supposed to start working today, but we're in the summit. Shortly after the summit, they must start working flat out. Ramaphosa glo tegnologie moet die middelpunt van misdaadbestryding wees. As part of facilitating access to South African police service, it is encouraging that discussions are planned for how to leverage innovative digital platforms, such as mobile apps, online reporting systems. Die president sê gemeenskappe moet by misdaadvoorkoming en bestryding betrek word. Hy sê ook openbare vertroue in die polisie moet herstel word. Die ANC se nasionale werkkomitee het besluit om die regering van nasionale eenheid te hersien en oop te stel vir alle partye. Dit volg nadat die DA, die ANC se grootste RNE-vennoot, verlede week teen die aanvaarding van die fiskale beleidsraamwerk gestem het. Verskeie ANC-amptenare het sedertdien 'n beroep op die DA gedoen om die RNE te verlaat. Hulle sê die party kan nie die oppositie wees en steeds in die regering bly nie. Die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, het die DA beskuldig van ondermyning van die kollektiewe regering. Die ANC beskuldig ook die DA van dubbele standaarde. We have not taken a position about any political party in the GNU. That includes the DA. We have engaged all political parties, we have passed the framework. We are going back to understand. Maybe the DA doesn't want to be in GNU anymore. And if they still want to be part of it, how do they then address the issue of the budget impasse? And how do we then cross? What we have agreed to do is to reset the button by way of ensuring that this GNU going forward has got to be governed by rules, not just the statement of intent. Die ANC se nasionale werkskomitee gaan in die volgende weke vergader oor die DA se volgehoue deelname in die RNE. Die DA sê egter hy gaan nêrens. It has to be done so on the basis of a genuine power sharing where
all parties accept that none of us received a majority. None of us can get everything we want, but we all should be able to get some of what we want. And I think it is important that we find a way through this. We're certainly not just going to walk away from the GNU, but we also can't just remain in a situation where we are not privy to a genuine power-sharing relationship, given the fact that we do bring 22% of the vote to this, and we helped get President Ramaphosa elected. I think business has been erratic because business believes that they are savior and everybody and the most important person is the DA. It's incorrect. Dit volg nadat president Ramaphosa die naweek gesê het dat die sakegemeenskap nie die politieke verhouding tussen die ANC en die DA sal dikteer nie. Die ANC sal in die volgende paar weke met alle politieke groepe samesprekings voer. Absa se Agri-Sake afdeling se 2-jaarlikse verslag oor die landbousektor, die Agri-Trends verslag, het gefokus op die vooruitsigte van veral die sitrus-uitvoersektor. Volgens die verslag sal die impak van die hoër handelstariewe wat die Amerikaanse president Donald Trump ingestel het, slegs meetbaar wees volgens die mate waartoe die Amerikaanse verbruiker bereid sou wees om hoër pryse vir sitrusvrugte te betaal. If we consider what would potentially happen, worst case scenario for citrus value chain stakeholders, we would lose market share. You also sort of need to develop a product which is favorable and is liked by the consumer. So oranges, for example, are a long-term crop and it takes time. It's not like your other cash crops where you would sort of plant in the following season to make up some of those volumes. Again, a loss of market share means a loss of export values. So we'd have to essentially find alternative markets for our volumes to go to. Die verslag het ook bevind dat die landbousektor oor die algemeen verbetering toon. We did export positive volumes. We also saw an increase in volumes supplied in terms of hectareages in your palm fruit, for example, industries. So we did perform quite well. I think that was also supported by an improvement on logistical issues that we had previously had. Sangweni sê die Suid-Afrikaanse sitrusbedryf sal moontlik na markte in die Midde- en Verre Ooste kyk, aangesien Europese markte reeds oorversadig is met Suid-Afrikaanse sitrusprodukte. Die Withuis het aangekondig dat die FSA 'n bykomende 50% invoerheffing op Chinese goedere plaas. Dit beteken dat Chinese invoere met 'n allemintige heffing van 104% belas word. Paniek het wêreld- en Amerikaanse markte beetgepak na die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging verlede week van wêreldwye invoertariewe. Trump het die heffing op China verlede week verhoog met 34% tot 54%. China het teruggekap met 'n bykomende 34% heffing op Amerikaanse goedere. 'n Ultimatum van Trump het gevolg dat die bykomende heffing opgehef moet word as China 'n selfs groter algehele tariefverhoging wil vryspring. China het die dreigement verwerp en het die vergeldingsheffing gehandhaaf. Die 104% heffing geld van 6:00 môreoggend Suid-Afrikaanse tyd op alle Chinese produkte. Die regsverteenwoordiger van Stewino van Ryn, een van die aangeklaagdes in die Jocelyn Smith mensenhandel en ontvoeringssaak, voer aan dat sy kliënt nie oor sy regte ingelig is tydens sy ondervraging in Maart verlede jaar nie. Sergeant David Fortuin het sy getuienis in die rondgaande hof in Saldanha aan die Weskus voortgesit. Die binneverhoor moet bevind of die beskuldigdes van Ryn en Jacko Napolis se verklaringe as bewyse in die hof kan dien. Hulle voer aan dat hulle aangerand is en die verklaringe onder dwang afgelê is. Kelly Smith het die hofverrigtinge na 40 minute verlaat omdat sy ongesteld gevoel het. In Soweto, Gauteng het inwoners 'n optog gehou om geregtigheid te eis vir die 7-jarige meisie van Matatiele in die Oos-Kaap wat na bewering by haar skool verkragt is. Die betogers het vanaf die Barra Taxi staanplek na die Orlando polisiestasie beweeg waar hulle 'n griefskrif oorhandig het. Hulle eis onder meer onafhanklike ondersoeke landwyd oor sulke sake en dat die polisie verantwoordelikheid moet neem oor geslagsgebaseerde geweld en misdaad teen kinders. 'n Man wat vermoedelik 'n taxi-eienaar is in die Wynberg Landdroshof in Kaapstad doodgeskiet.
Die man is op die toneel dood verklaar. Die motief word nog ondersoek. Die noodlottige skietery het glo op die 4de verdieping van die hofgebou plaasgevind. Na verneem word is die slagoffer 'n 50-jarige taxi-eienaar van die Vrygrond Capricorn gebied. Volgens vroeëre berigte was die slagoffer 'n staatsgetuie, maar die nasionale vervolgingsgesag kon dit nie bevestig nie. The motive for the attack forms part of the police investigation and arrests are yet to be made. Anyone with any information about the shooting incident is kindly requested to contact Crime Stop on 08600 10 or use the mobile application MySaps anonymously. Dit is nog nie duidelik hoe 'n vuurwapen ongesiens by die sekuriteitspunt deurgelaat is nie. Die slagoffer se familie sê hy was angstig oor die saak wat hy bygewoon het, aangesien daar op 'n vorige geleentheid na 'n hofverskyning ook glo op hom geskiet is. I received the call from home about him being shot. Then I raced to court to come see if it was him. And when I got there, I saw that it was really him. The suspects are not known, but can be seen from the camera. I'm not sure what case he was involved in, but I think it's in relation to him being a taxi owner. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Verskeie vermeende misdadigers is dood in 'n skietgeveg met polisiebeamptes op die M4 hoofweg naby die ou lughawe, net buite Umlazi suid van Durban. Verskeie nooddienswerkers is tans op die toneel en die pad is gesluit. Die polisie moet nog 'n amptelike verklaring hieroor uitreik. Inwoners langs die Vaalrivier sê hulle hou die stygende watervlakke dop en Spaza-eienaars verwelkom 'n R500 miljoen fonds. Dit en ander nuus net hier. Inwoners in die omgewing van die Vaalrivier is aangemoedig om hulle wonings te ontruim weens stygende watervlakke. Maar die wat op die oewer van die rivier in Orkney naby Klerksdorp in Noordwes woon het besluit om eers te wag. Intussen is 'n 5de sluis by die Vaaldam oopgemaak om die stygende watervlakke as gevolg van swaar reën te beheer. Die onophoudelike reën en stygende watervlakke kan lewensgevaarlik wees vir inwoners wat in laagliggende gebiede woon. We lived here for 15 years, and if the flood happens this year, this will be our 4th flood. And so we are not really worried. This is not a danger zone for us, but we are monitoring the water levels as it rises, so we know where the danger zone is and when we should start packing and when we don't have to pack. Everywhere in South Africa it's wet. So Vaal Dam's levels is rising 2% per day, which is increasing our levels on this side. So from my side, if you look at the climate change, this is part of climate change. And again, I just want to say, pray for us that we not overflood, that not lives is going to be lost. Die owerheid het inwoners veral motoriste gemaan om ekstra waaksaam te wees. Monitoring is continuing. Voluntary evacuation has happened. Monitoring of all of the water as it streams and moves has already been done by all of the local municipalities together with the district. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens word voortgesette buie en donderbuie verwag. Townships en plattelandse dorpies sal na verwagting voordeel trek uit 'n geldelike inspuiting van R500 miljoen. 'n Spaza winkelfonds is in Soweto bekendgestel wat sakeondernemings moet help ontwikkel. Die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Park Staal, sê die fonds is 'n keerpunt vir Suid-Afrika se ekonomie en plaaslike gemeenskappe. Sowat 87,000 Spaza winkels is onlangs geregistreer. Slegs 53% hiervan word deur Suid-Afrikaners besit. Honderde mense het opgedaag by die Iyetu winkelsentrum in Soweto, maar talle moes weggewys word aangesien daar nie genoeg plek was vir almal nie. Diegene wat wel 'n sitplek kon kry, is aangemoedig om anders te dink oor hoe hulle Spaza winkels bedryf. But there's time for recognizing that this market that we're all looking at needs to be served in its entirety. Therefore, if they open a store and they need onions, I must be the one that farms onions and supply to them. If they sell quota in their little corner,
I must be the one that bakes the bread and the other ingredients that go to the quota, not to have 30,000 quota stores. The market is going to be saturated, I'm telling you the truth. By supporting spaza shops, we're enabling entrepreneurs, often women and young people, to participate fully in the economic process. These small businesses employ people, drive local commerce, and channel much needed income into communities that have long been underserved. Die fonds word deur die Nasionale Bemagtigingsfonds en die Agentskap vir Ontwikkeling en Finansies vir Klein Ondernemings geadministreer. Die fonds word deur die Nasionale Bemagtigingsfonds en die Agentskap vir Ontwikkeling en Finansies vir Klein Ondernemings geadministreer. SETFA sal ook finansiële en nie-finansiële steun aan township ondernemings verskaf. I'm very excited of this launch because now we're going to improve, it's going to empower us, and we are motivated. And as well because there's a workshop that's going to be here to teach us about the finances, how to manage the finances of the spaza shop. Terwyl 'n derde van die land se bevolking honger gaan slaap, gooi Suid-Afrika jaarliks meer as 10 miljoen ton kos weg. Dit is gelykstaande aan meer as 40 miljard maaltye. Die syfers is gedeel by die eerste End Hunger Symposium wat in Johannesburg gehou is. Gevolglik word nou gevra dat voedselvermorsing onwettig verklaar word weens toenemende kommer oor voedselonsekerheid in die land. 1 uit elke 3 Suid-Afrikaners ervaar voedselonsekerheid. Volgens Statistieke Suid-Afrika word kinders die swaarste getref. We have to start introducing laws that ensure that we don't have hunger. Now, one of the low-hanging fruits is food waste. In South Africa, we have 10 million tons of food that goes to waste, and the way that's measured in the civil society community is equivalent to 40 billion meals that goes to waste. Die provinsiale landboudepartement sê wette oor voedselvermorsing het 'n positiewe impak. There are examples internationally in different countries. It's not about criminalizing food waste per se, but rather legislating a lot more firmly about what we expect different players in the food industry to do with food waste. Sommige boere doen reeds hulle deel. For instance, at our farm at Ekenhof, we have an informal settlement which is not far from us. What we do, we take some of our produce that do not meet the market rate, we offer to them at a lesser price or we give them for free. We have 2 creches that we are supporting by giving our vegetables that are not meeting the market rate and making sure that they are food secured. And we are actually even teaching the entire community to produce their own food. We are currently implementing a breakfast feeding program that touches about 35,000 children across South Africa. And this program is aimed at making sure that children start their school day having had breakfast. Die Raad vir Wetenskaplike en Nywerheidsnavorsing voorspel dat byna 50% van Suid-Afrikaners vanjaar een of ander vorm van voedselonsekerheid sal ervaar. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8uur vertoon het. Bly by ons vir die sportnuus asook die weer vir môre, sien nou. En die Afrikaanse redaksie groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand.
Goeienaand en welkom uit die reënerige Johannesburg. Vandag sien ons reën word verwag oor groot dele van die land. 'n 80% kans vir reën in dele van Noordwes, Noord-Kaap, Vrystaat en dan sien ons ook 'n 80% kans vir reën langs die aangrensende binneland. Vir môre steeds baie nat oor groot dele van die land. 60% kans vir reën, dit strek vanaf die noordelike dele van die land, al die pad tot en met die suidelike dele van die Weskus. Dan sien ons ook miskolle wat dan verwag word langs die Ooskus en dan ook langs die Weskus. Vir vandag is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in Vrystaat. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan verwag word in Noordwes dele van Gauteng en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat dan ook verwag word in dele van Limpopo, Noordwes, Gauteng, ons sien in Mpumalanga en dan ook in die Vrystaat en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng sien ons 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik was vir ewige donderbuie, Pretoria 16:25, Johannesburg 14:22 en dan Springs het 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 23. Ons volgende provinsie is Limpopo en sien verspreide buie en donderbuie in die provinsie. Phalaborwa 20:36, Polokwane 16:28 en Messina het 'n maksimum van 35. Mpumalanga nat in die provinsie, Mashishing 13:24, eMalahleni 15:22 en dan Middelburg het 'n maksimum van 23. KwaZulu-Natal vryheid 16:28, Ulundi 'n maksimum van 31 en dan Pietermaritzburg 17:27. In die Oos-Kaap, Mthatha 15:25, Graaff-Reinet 'n minimum van 12 en dan Gqeberha 'n minimum van 18 en 'n maksimum van 22. In die Wes-Kaap sien ons Beaufort Wes 15:21, Worcester 17:21 en dan Vredendal en Klein Willem albei 17:23. In die Noord-Kaap, Kalvinia 12:21, Kimberley 'n maksimum van 24 en dan Springbok het 'n minimum van 13. Enkele buie en donderbuie in die Vrystaat, Sasolburg 15:23, Botawil 16:25 en dan Gariepdam 12:20. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Potchefstroom 15:24 en dan Ottosdal en Schweizer-Reneke albei 15:24. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.